Ampunkan Dena, Dena lalu di laut sama saudara dalam kandungan jodohan Allah yuri kandungan anda aku elo surat dan tangan nan membawakan surat dan tangan nan membawakan ayah bunda ampunkan Nenai jika bersalah ampunkan Nenai karena sakit jodoh mati dia kada mere nan menentukan lare yo lare denai bacinto kok buat yo nanda suwo lah masih denai yo dilahirkan untuk sansaru dalam bacinto lah masih denai yo dilahirkan untuk sansaru dalam bacinto. Simple day, ayah
Marawa di alek dagang mengebagan tidur kain hitam barek kaki den langkasan badan rasana batulang udah tabu jual badan rasana batulang udah tabu